Yachiamo, baby, will be a mo and I say, Achi, and Mr. Moti, me pa. Every me bamuchin ready and able for so. Yabania won't come walk a crabby. The connection, not a message. Obun coffee may be a mabunfu. Yura underground, says I'm no casentino. In case a cocoa basa be a mamma bonfu, na a bacoso dinkomo. Senabiano crabby dead in tino. You didn't handle my year casamo my ghana. Yeah, near Baya, no cre, every day, dear my intino. Yeah, casamo my ghana. And Emma be breakoswa, and when he has a second was him. Now, a year. Na nsɛm bɛkaya abayewa bi a nano wuru waba bɛtena wɔde sɛn wakɔbie TV na mepɛ sɛ mebɔ ne profile kakra na mamenka sɛ menkyerɛ mo sɛ mo a adwuma a yɛyɛ no mo tetete akyire a mo keka aka mo adwen no Ohene Jamfi, welcome my brother medase na yɛ nhyɛ da nkasa nkyɛ because mempɛ sɛ me kura no na ka video ɛyɛ ne twɛntwɛntwɛn ma ne ngye ho say you run underground be nyame adom ti no em say an katinti no ye bede osoro nyankopon ase ye bede nyankopon ase na yakoso aye adwuma omo krom krom aye ne ye na honom kra na omo guso a omo ye enema foforo ne ye tiene say e wo say baby a syndicate obi aye che no na say kakra mo behwe no mo ma video enko me ti train mo anka mebubom pa mebubom gigi na medam say mutume boa ama ye video etumi kona ne mesan say se ne be ma Ghana afa na ntuma pa na ebinum aye o magen say omo ma o man na afa na ntuma pa na ma mi sa mo say enti ye na nanom o mo de o mo moja ebetwa so ekonkoden gi o man Ghana to ho no mo akokoduro mo nya na de nti anchiri ma no ese nka munya akokoduro we times 3 and I say times 10 na afi de ase Ghana youth ma de dey ama mpanyfo no age fa hodie afiri abrofo no nsa ase sisi amene o kase o mo de yemum na eye nkoa se ne senti mesra mo hwere mo na menti ase se ne senti ade we eye me nwanwa bebre me ba cho me de mayi beto ayi o de sen omo jiji ticket no hanti no meyi de omo sesi ana mom yeguso aye bonkomo many abre papa yeah so here idea areho me be boss in the cash profile me be boss in the profile na baby owo bia no next time no hu say se obi kasa pe o my Ghana yi a onfana no nkotum ofiti ya onfana no ntum sa ba ya wi baby owo bia no Fidelity Bank ehwehwe no wakra se eka wodi wo akra honum no enya asem ketua Fidelity Bank na ni din pa ye de frɛ no na ndeme bebo a kyerɛ no ye frɛ ne sanda nana amoakoa syndicate na no wo my channel na ene wa free hɔ no ma sɛ o he from me pa cho me ti train mo nti no emra no ma kwan sɛ em sɛ o be kasa without o mask nti ma menfa enkata ha kakra na afi yankasa syndicate ya meka no ho asɛm sɛ wontime nka ntempa na wati amena aso ni din pa ye frɛ nana amoakoa sandra nana amoakoa na one brebi a na ye frɛ no akwasin cancer syndicate na o wale akwabi a ye frɛ na akwasin cancer na akwasin cancer no ene bo no syndicate no nti be domi pillar 2
Domi Pillar 2 na winim yenti amani abra me ba se mene mene mo be kasa kakra fa syndication no na no Sunday me hu se yesinkrofo mi no bi akotena syndication TV na ti omote honom no o masem nyina ne se han syndication no say yesi abayo bi one ne ye adwuma wo o man channel ho me wure figure ne din so obi nim ne din ampacho on kai me sa ga ne din no ne abayo bi na ti ho na o me ye mpacho Prince Walker watwere Jimmy for ha Prince Walker or see you talk too much Jimmy for Cindy Walker me attention why you are the same Prince Walker who hear attention and me ma be why we hear attention me so ni ma me ka sem tro say ehemfo atitiro enyansafo efremi fi America ebi fremi fi Sweden asantefo hima wo hwe me Holland asantefo hima wo hwe me na naso be boden ono so hwe me no ka say ukotumfo ahemfia omo anka say hwe me because be maba enemy ametumi ka otumfo asem na me kan so na enye ntro ya ka no kra trudo enti wo saa nipa na wodi matem no ohun hia Charity Adomako what has Cindy done to you nienti a ode me kokotena na channel so ekofa akwa bi e frɛ ne ode sen osenkani yaw ema ho na omo pese omodo meme na omo ka se de ben no enu nti a syndication me pese me expose no ye frɛ ne Sandra na na amoako a edin ba bi a syndication ne free ba ye no esan so oditi boy bi e frɛ na Shaggy Cash Shaggy no on my channel so ehona na odi ni djuma on my channel ehona na Shaggy Cash ne edi ni djuma aha na Brown obi atwere aba omo se say na Brown abo me pa na Brown na ma me ne ho information me bi sa say na Brown no wono no onene neti akra kwan na ufa so kwan boy a wone ne tenaye na omo frɛ no righteous no ono enye ne din pa no ye mfrɛ no righteous ye say odi nhiraba wo ye sofo ye frɛ ne nhiraba wo ye sofo na before o hia boy no kura no before na odi say syndication ne be hia saa sofo ikura no na wo ukunu na ye frɛ no akwasi nkansa no na akwasi nkansa na bie shop ama wa na otonton uye boutique adwuma enti sofo no ebewura ho no so obeto ade okasa ya na o say wo ye sofo ana ehwa na woni boy no eye say na boy na tukwan next time say syndication wo tachi obi a say next time syndication ye na adwen say oni nipa be dili a obehwe ne ho ye papa ye say obon modern an wantumi ama me ye ono ankasa ntumi ametena ama ye interview no ena ode akoko bi ono wa brichi abetena ona wakofa big akwesi ye say big akwesi ni ama omo se betena kasedi me say me pesa atem DJ bi abi film me kasem Iron Bray Holy Kingdom Radio Italy ma wo say ugina so a wo hwe me pa me da se pa enti sa syndication ni din Sandra Nana Amoakoa okoko dating Shaggy Cash na meka asem bi akere mo me bi sa syndication say onim oba bi e frɛ no Nana Frema ana say onim obi e frɛ no Frema baby ana syndication tie ewo saa H0T ho H0T overhead sorry Domi Pillar 2 no na ye frɛ baby odo Grace ye frɛ no or the saying Cindy Sandra Nana Amoakoa ho na wote se be ma ye wo ho ade ne wawale e na akwantuo ba m na nipa ne ye den otu kwan koye otu kwan no wanuru ba bi wo kokora e na wo fa asofo nice guy on pen ho asem e na wo de wo kwa hyehyɛ no na wo kra no se ge we ya ho hyehyama wode no ho hyehyɛ nkrofo nti no yɛse sɛ wɔne sɔfo iti kra no sɔfo na danfo kra na kyɛ sɛ be ya yi ana ege yi kɔbɛ na ekɔba na ne ho ama ne sɛ ɔne ne nda na sɛ wo yɛhwɛ me yɛ ehemfo ɛyɛ ɔman Ghana mo hwɛ ne yɛ ehemfo pa ɛyɛ ɔman Ghana ne nyame ayɛ adom wanya akwanya
me fruit train for abusuafo e pese me fu we ya na nyame aye wadom ama wanya akwan obi awalewo nipa ne ho akwa masofo ana asofo yi ne tete wo wone ne tete wo no wo kwaje bosia e wo Fidelity Bank sika no kra na ye say 150 million e wo Fidelity Bank syndication no me no kasai when pieska no ama Fidelity fo enya saa abayo we ya wo mo de na eko enti baby a Fidelity Bank wo Ghana o say forgive why men fan channel ye nyina ya adebonyefo obi a wo ne pass and obi a wo ne oye suban wo obi amu but me na me ye ne say me fight for future of Ghana sisi me no kasai me na underground into mesre say ehwehwe sisi amamo ha mo bebere na mo me da secret beard na se muni ma asema aba beto ho no hwe o my Ghana ye beje ne ye niye be eduru ba bi e say youth ni nyina mo ye kan ho bom syndicate kwaje 150 million without the knowledge of osofo na o ne ne ti e woni kunachi no ukunu ane akwesin kansa na nyame adom no ye taxi driver enti ba bi a saa boy we na otie no osofo ne tie no e ho no ma na no mo twitwi taxi enti ono no wonim se syndicate ne se wo kunu e no bom modern na wo wura shop wono ma wo de wo hyehyɛ no na no wo hu obi a wo ba beto ade afena baby sa wo ye sofo ne ade se si ana kyese wa fole ama sofo no so ye bema mema so de ya ho den yesen wone natena wo motititi wo na am se obobosia e wo Fidelity Bank 150 million na chi no boy net ho no ma obo wan se kikiri wo de me pese me ka mu nsem nyina anso wa e no sai kokobọ obosia foforo e no kokobọ 20 million ye fie baby quick loan e wa Accra quick loans sa loans savings and loans bank we no e ho na okoye no kokobọ obosia 20 million foforo ho no enti ne beba nse amane be yire boy no so woni obate no akofa ka ba obetumi aka se wontua no se ye beko no se didi mu a chese according to enkrofo no didi mu abo en ne te no ohwe se ne ka ne ade na ekoso na ontumi biem na baby ekono o se boys bi na ye se na mo na damfo bi so e na kiri o mkonya guy bi se na o mo so ye car dealing na yi e na o mo de beto boy na nim se sofo na nim ye righteous na nim se righteous car connection bi o we ya obenya ska se ne mama se ama nti righteous no ka so onye nipa no koya na syndicate ye friend Sandra na na mo aho ana o se wo onye no ye ho kire ne se die ne ebeye ye ho kire se die ne ebeye na syndicate atumi adada boy no amomu de omo akowura car business ni se car no syndicate no car business na omo ye ne se car ba ya twere wo DV eye mo na ye nya license ye no wo se ya twere car number abon se ye pese ye ton sa car we ya na omo so akose ye pese ye to no o je se wo try na wo de car na dwane business ya na syndicate mo ye no enti obi a wo car yi na wa Accra me no kase no mo te achi mota pillar 2 baby a no mo te no dome pillar 2 e ho na syndicate te betin kan ye wa giri dini and at the same time so no we just so pio ya woni ne beda sisi ya enti woni boy we ti pra na nkofo bebre ye den e fa no enso no wo kunu a ya hye ne kawa but according to sources yes boy no ho ana ko bi ba ya e free syndicate ne kunu e free na akosi nkansa no ho no say masa abawa na no ne te no we me pa cho mo share video no mame mo share video no ma ekoka syndicate ne nsa babia syndicate na adwuma no wo yes syndicate show anasa syndicate TV no ni show na wo ye no sa posifo kokko arrest no na I will make sure say mesuma posifo am ya kwa kwache no because yes o my Ghana na ebi no so say o my no obi ton ne car mo na ye license ye no say na syndicate no wo ka ho bi na o makwa akwaje say o ye beto ye ma men try we oje ya ono so onim ka afi hwirem no de adwane
what the fidelity for 150 million or the quick loan for so 20 million in our entry and no to cut answer wom or ma or boy in to cut answer wom and then Miss the cram has say no send me rent into my trading in a Enugu. One is house of written of 5 abortions and a pin. Meanwhile, and Menoka say Sandra Nanamwa hours were friend on once in the cash, no. It's also or dating shaggy cash. 5 abortions and a syndicate. Ye built a gun and I will open you my nego. So who profile I may butcher one. Knowledge of boy we it is a woman no tonight so when man make catch say before cry no say na one boy be a friend Kobe Cardilla cry sign date who date Kobe boy be a friend Kobe or ye Cardilla say na who car price say when car price now who date boy who date or the same you see your life. Me bonita wuntia me shada NCC no samasha meti train mu me ko baby aha na masole agina se be ya me nye deden ha obi enti no meti train mu na me ni say wiase baby e duru no Ghana fo ma yen kan ye humom mo hwe ne yenfo ye wo Ghana mo hwe bantama he ne bafo ensase doni na we senkanya ketase sha me say o so tumfo itu ni fi akonya so na nkanya nse na wo say so obi obebe bia no say obi a obeba befa akonya obi a obeba betena akonya eni adawo ede na ekoso wo man Ghana mu so be a tunya building the crew na yehwe ne ekoso wa say me no ka say America for akom ho abom just the whole world and German for so say ye hu ne pushi na ye de ye hu join the crew na o mo so le gina me akwaje o my Ghana edi so no this is the time na mo mamu we na say me kan wasema na sindika she tunya aba wakofo obi abetena say ye no me na asem na abusian for mo fancha me pa mesere mo because ye na underground aha se na be ya obomu nti no train a metim no ene si ho no train na metim sesi a na mesi from me free Frankfurt enti na ye na underground nko na mababa be si baby a mesi no aha enti I suppose na na buso no me nwu na ni mase for anything listen to me nwu syndicate she ni mase for anything but se na ye ya or try me a enkrofo akakugu the sa sebin predators and TV kan no so no omo se omo ye na memu ohu se wono ankasa wo ho no wo ye nipa aposifo hwehwe no baby syndicate wo bia na aposifo hwehwe no sa nipa wo ya Fidelity Bank na we sa enkrofo wo nyina bank ebu wo Ghana na mo de kwhya aban masa to da bi wo ho a monhwe baby ye free no montie ye message na ekura ye no onipa we say was say government no was that time banks go ye no wo kotra na yi ne so na say obi ba ho no ma obey ni interview aka kire wi ase ene Ghana man nyina say ai aban ne nya papa ene nti a che say wo magu bank no meanwhile wo so kote 150 million ho fa bra ba ye adwuma na kokokotua wuni kapre fa we kokoye adwuma na nka fatitwa ho na mom tua sika no woji sika no wadwane sisi a muni baby syndicate afi na me fishi na unim me gusu a me dig down wa unim syndicate no Fidelity Bank ehwehwe no eno nti unim arahosem the last time righteous no former boyfriend no obi a wokunu kansa ja ho tu kwan aba no okoye wa ni 2 days kura esan ne ho ye ne denti sanka wei enye mpanfu a wo me show isu aye o mo hweme na o mo ne makasa se wo de o mo nyina etie me emu asofo akese emu police fo mpanyifo emu ahemfo a etie me a enka we na kama biega na gunu so adidi natem mote Ghana no mo fo left free wo na wo ya kan sema na ebi no mote wo no say na say ye nka sa ha ya duru na heaven ye pesa ha no so Ghana ye te say ya pepepe entumi kura na emen ho kakra
munim asase a me free sese afi na mesia afa left wo ha asase na se me free no afi na mesia afa left wo ha sei what you say o man Ghana no ya ka echi train ya metimu a me ba yi e left what they saying electricity power train ya metimu yo train ya metimu electricity power late ya edime fi asase na se ba ho no ene electricity power ansa na maba benya lift we ya no so de ne yeden eno so de mi pi abonten edime pi we so yeden we so light corona bi na yeden eno so yusuo you see just akurase kura we am free Frankfurt no ma free Frankfurt ene maba be du ha enra em say metu kwan about the same place. You see, young cats have bruchino, no, just say a beer, a bibiama, but you near crassy wa bruchri. You near crassy wa baby. Was in the cash, no, a son, Subaya Udana, dear, Ukunachi, Ukunuka, Quasin Cansanachi, without one mile of us of Nino, was I could de tea, Sahako Bina, make us a walk up price here, why a car dilano, was I could didn't just why any winnie pebia, 10 piano penny idea. And to see how the number she shows this year. She see na you didn't want to show. Syndication didn't want to show. Say was so gaman for the year won't be that. And Crawford what day 2 or more. Missy Menya Dajana make a trono. Your Uncrophobia will be correct to meet him and count here. Would the mess poinzama a Crawford person Mokoyan Shimono, Momon Concoy. She say win him and him for Master my baby demenim. And him for some baby demenim, she say, some Yanka semi crew, nothing him for me or many massy. But we are sick and tired of them. Woman see ache. Woman see o my Ghana ache dodo. Munko she me krom hene 12 billion. What the 12 billion? Anka yesha say ukroma eya me krom bechem no. Enka school so akase wo honom. Enka la kra pe bia ko munya bi nko. Enka na di o manim form ko St Joseph Training College. Mo ni obekọ ho nko business school ho ni obekọ ho so nya den. Enka wonko. Wenyi nyema ye ho a ye ka ho asem. Say enkofo bibiri wa abrochi a pese omode omusika shem say hospital kase ba ko a abrochi fo nyina e ka bomu ye akwa akosi hospital ene say yebetumi asi ahodo miensa ye kwa akosi because ye hwe services ya provide wa abrochi hospital na wo hwe Ghana de na big difference wom enti no ye wo nurses so a mo ye Ghana fo ne abrofo sisi abrofo nyina abete ase enti ye wo kodu kra ye hwe na oman Ghana ba ko pe womu nyina say oma kasa omo wa America oma tre oma taba mu akọ wiase nyina eno ntini say jama fo de ho bagim na ya bom modern ye teach nipa mo ho say ye hia doctors kura fi America oma already so mbeba bebo free abromo omo ye hwe because nyame adom ye won kro ni bi ho oma tumpon wonim say hemfo ni bi hemfo mo ye papa no me pa cho tepa man hene nana du say ampim Nana do say ampim ne din ba ko e ka won me refi tepaman hene mon ko hwe ne oye ne kuro na obi tibechim hospital me si se wusi hospital hono ma o tete o anhwe ya se bi mpredu asan o befe wan hwe ya wusi bechim hospital o befe hospital da hoda da na watimi age 12 billion na oh e your man hospital ene sa de amonyi bi hwem sa nipa no site hono mo twen aban se aban na nkasa so me eden e me bibi ma oman no e de na ekoso yi ade asem na ekoso oman Ghana nti say ye hu we na say e ka ba bi aduru no ye kan cho boy ye pese oman ni nyina asori youth ni nyina asori because ye nananom no wo mo di moja e na to ho e na omo koji oman Ghana si ho se say yinfo betna aso no wo mo ni akon bi mu ahoden na ye nananom se no gi oman ne to ho no yedie ni adodode efiri mu bae no e na esi di omo di sa nti mo hwe abrochirefo ba bebre ni okọ Togo bre ni okọ Cote d'Ivoire bre ni okọ Burkina bre wo bia watukun efiri Ghana mo ye adwuma wo outside no ye na ye be do oman Ghana no wa Cote d'Ivoire wo sendiska kofie ya ye wo he so ye sendiska we mu sendisika half wo sendisika half won so sendisika enti che say ye yi akontofo sika fi oman Ghana mo enye na so ne sa wo ye wadwen say wo de kai wo de car excuse me from efa kakrenti no mo fa nche me pa from efa kakrenti mo fa nche me wo ye wadwen say wo de kai fi America e de akofia ukwa wuntumi nyi adentia
adentia say mpemfo wo Ghana no ni omu ni ma ne say bra ye bre ne ye bre komo omu no omudi ye bre mo omu no omudi na hwe nyame ya say wo de se mu bedi akwantifo sika oman na nkasa mufuo na eye ehemfo no nkakane ehemfo ne bu oman no se say de ehemfo o magya amamu wo na sika ene mma na omuguso sika ne mma so me say ehemfo ma se ma bedi mani mo hu wo matoto cars akese e bi Range Rover ye ni die sa kra no ene corona Toyota Corona so Corona no oba ni die sa kra ya to car so ni Ohene to ama no sa Ohene susu ya American kra no wanyini ana odin kwala moja na efra no mojam enti weni nsema ye fight ye pedachi papa mo my Ghana wo ye pedachi papa baby amana ntia baby me say akurase na maba metetrain mu you guys saw me monhwe say edan a yesi ho dada na ewo honom no e na hwe akurase ton na me wo yo akurase mpo me se monhwe fom train be fa ha nyina akọ efiri baby efiri baba be fa ha nyina hwe edan ase e na ya so akatapila baba bi ho a yesi omonye dan na ase na o Ghana ye kwan kra ye nyanwie na o mabo awura nkrofo efie dan ase se omonye mo hwe machines na gu ha no ma eye adwuma wo hasa menuanom se yamayani amra ye bebre papa o my Ghana ne se na ebe yintia enye bibia enti mo amohwe me no maintain syndicate na mom ni profile no maba akere mo no se ote sa ade we ya amaye me pese girl na amfrɛ me no mpa me kyɛw ni enti odi me ko see ni channel no so ana odi matem ho no say all because maka otumfuo ene Asante Kingdom na me yi hemfo ne beto because of that intino so odi me ko gina no mo dum me an otumfuo ama madi na tem no hwɛ ma me kan asɛm kyerɛ mo obi abufu e wade o ye ti asɛm we enyansasɛm wiase obi abufu a e wo ni otumi ye obi bufu a otwe sekan ni otwe obi ti bam menim brother bi ye frɛ ne ye bo a one ne nua jo anuano mo ye funu ba akoma bra ye bo a no bufu ye no wo de sekan abo ne nua na som ha wantumi antu na sekan na ka hotua ho sɛ aboka sem abufu enti da me ba bontena ye first time na me pese me kasa no mani abere no me di atema ne kwa akiri eno nche se me mu ade o enkofo bebre ni me I am very shocked. They are so shocked to the sense they never thought say David ebetumi bi na no ade obi kra atem tie me ye ade din kan a me say obi a oni me ebehu me bia no watwe din no awusu neti many a lot of them they don't believe say Senka eya na me what train brother bia nkom beka say we be say obey say me train brother but ayamia and before me kasa ne say so tap on train oye den what I say enti ye dwuma bebre ase edie me na wo kasa ene ye say obi nim ye frɛ wo say oh eye me ya mepe name no de abramo mepe edin ne de abramo mate ye de eho hena ba se eho ne yetu diamond the whole Ghana aja to my say eho na diamond aye den apie ewo abu akwa kwan so kumase abu akwa ofa se paase kwan no so efa nkawe kwan no so aha sa kwan no so ho asem na me ba bia akuadonko krom ho akuadonko krom ho yes Ohene no ensem bia akoso wo ho no nti ade na menua abeto ho no munyina monsom mayen mesere mo papa munyina monsom mayen dendenden se koba se panyini bi se ye makwan biem ma Ohene bi osole na wakoton asase se ne ono ape na otonton asase wonam na otonton asase yenye ne sa wo ba bia eba sa wo man na entumi nkoso ya bedru o man amankrofo ankrofo ani age a omo me say abrofo no te hanom agusu bedru o man ba bi o madru nyina no still wo mo push forward try say o man ne be ye ya de da bia na yakoyachi de bia na yakoyachi
Any progress back, cry or Ghana, a back to oh, where the a Jumabia, a deal of mine economy. I didn't hear. I didn't. And this is the time. Baby, I may know way I have baby do Siciano. Hey, to me, will be fear a wabruchi, abra or Mauquine. And so Ghana, without them, cry near to Ephraim. Without them, near to Ephraim. For what reason? And it's in the cash will profile my bachelor. Baby, I what I will pillar 2, Dome pillar 2. And Mako you profile in iron every wabano. So we all bar. What the sign blab on Tina Becca and I Semanti watch up. I feel the Juma who do I can see a woody in an. I feel I'm the natural. Stay, maybe I'll be putting in a head. Hello. Yes? For me? Hello? For here? Yeah, mommy. I am ambassador. And Jabusia, no crana near come. Baby is in the cash one. Miss me here to obey apologizing. Say, Obini Mina, more than one ton and cra. Say, Ohene David, me, Macassa. Macassa said, Ohene, say, oh to me. So apologize to me. Mom? Maybe I should make me about. Oh, okay. Surprise, Anna. Okay. Mommy. Where they fetch me what? My friend, may your life every fear. I may your life free fear, na media baby drew Hanum. Me show be a mayor. I ain't here no one I'm good to also then. I wish for Mestre, Mrs. will be any syndicatia on tone and crass any profile and I'm about free domi pillar 2 because Jumana and your my Ghana Juma and you own to me and Mamma Solini na me program and Famingo see the program so how no could matemo because my contour for us. Na nano kra mekana asem no kra mpo o mone makasa entinya na obetumi atena ba bia wo no se wa wo ba bekasa no abortion 5 a one righteous ye no abeto manim kwan na ofa so a ka wiewia na wo ho e wa kra ho no nso so eno so aba abeto manim ukuna kwasi nkansa eja wo ho bra wo bo no wo nachi aba se chese ono boy no no kra wa kwantum na ne ho ye memobo waja wo yere ho nkrofo fa no wobemu wani abere na nka se ne obeya afa no waye no wo da so defend no well yira asem ti no yentumi nka na kese na mama won ti ase se ne wo frɛ righteous country say wo yire no na wo blame boy no unim se girl na nka no kra nkyere no eno nti e man kwa man ne date ye na sa pepepe boy no no onim o share syndication no wan ka kire no akire kura na obe ma na ate ase so wo mamienu be ma no hia o se woni na jai se na waja no ho na atu kwan boy ne be ka hwehwe wan te ase ana ofo so ya dada na one ne tena ya okotisa asa aka ni nyina begu no so nti me no kasa yi Fidelity Bank ehwehwe no Fidelity Bank wode o mo ka 150 million baby I syndication no ye frɛ no Sandra Nana Mwakwa udi pa ode nam no na mum udeti shaggy cash eno nti as syndication be eba udin so enti na ma bo profile a kire na me wodwuma de bi a me ba bedie mesere se musi yabaso bi a ye ni ho se ye bedi obi atem na aboa no yesese wa hawa wo so wonse ne bon aboa na hawa wonse ne bon eno nti ane ma bo sa abayo ne profile a kire mo no na more exposed edidi moba more nyina hini ho asem na America no nyina hini obi a wonim nyina hini kumasi nyina hini papa we so ho asem aba beto ha na mom ye no ye mpre ye ho asem bi aba ye nya abotre domu asuko ekohwehwem pefie sesa na tie enti na se ya me ye din wo syndication ho ama hye dan ka no asem kese no na nka me gya no be ne ekoba ye ne say o challenge me integrity. So now I have to go furthermore. Now me need more investigation about her.
enti no se mate se mede ne profile we nyina beto abonchen a saa na tie ne ho adwiri ne papa ba bi owo bia no mo amudi syndicate hye echi no me ne show no megu show no ese wotena se a aduru time ye fight for Ghana. We are fighting. Me krom hina di 12 billion. Me shekuma bechim for say omon kono so. Omukwaji ombe man bia di. So omukwaji 12 billion na. Me meti Germany no ombe brem bia dia na. Omon mre mi bi. Enti say mu say ya twe ohene bia ba besi wa. Enye se begu nanim ase. Me di video bia to me yi wo mra otumfuo nko otu bantama hina fi ade so no. Mami bi asore han na me wahemfie ho bi munim ne ekoso wahemfie ho show your face. Mon kantre sa ma me kro so wo oye bold enough wa fa wani mbra na bra be kasa. Fa wani mbra na be kasa. Baby a wo bi a ukru a wo fire so no me say nyame adom obi abie WhatsApp group no. Twa wo mpatamu ne ekoso wo honom. Ni ehia eye na sede se wo ya wontumi nyel eye ohene na ye bema ya browro nkofo bibiri na mo mpaboa ye bota eno no na se munima na nanom a omowuko omohunhum ahemfo omde omomogya betwa asoje oman de to ho omunyina honhuma bewura me mu na me ne mo kasa no enti yen kasa emfiri yan kasa ya no. This is the time yes sorry. This is the real time yes ye kasa yan kasa keke ye tu na mo papa aji sebi preduasa obi a na adwinwe no enhye da nya adwuma ena bia nsem a ye ka no onte ase enkrofo abere wo akontum ebe ye nkrontu dwuma nyina bi afi ukokoto asase to a obekọ no yese na ato ama nipa hodo be nan asemwe asem papa na no ato ama nipa nan asempa muni mabrochirefo a na ase akwantufo ye ka abrochire ampacho abrochire enyina ho ma oma cross Mediterranean Sea obi owo African country bia wonso akwa abrochire watu kwan omo bre hwe video bi koso so on se Kurdistan o se Kazakhstan o se Kurdistan a eben Afghanistan o se baby sa e mari afoforo so akwa trapo ho se wonte ya bo modi na koso social media ho bi na kwoti emaya foforo so ababonte na omo so omo usu se embassy ni Kurdistan honom enti kwa on befa so kro mbe na the same agent for omo de omo ko ekoduru sa ama ne mo no kra no ye fere omo yenya won sa agent for no se ye pe omo yenye den yenya won omo nyina dundu omo line a block maiwa no sa baby omo sisi no etukotena na omo die efi omo benom kra ho odene obi a otukwan anko wa kwantu mo betimi asende bibia ba fi no. This is where enka yehia foreign minister nanko wabama sisi na coronavirus na tumi trap nkofo ama omakoka nkofo ama nso no omo nhye den tu nkofo omo nkwa around the world ye musa wan ne ho aka adwam mo amo ha mpese mo kofi no mo fa mo din mra nanka mo ye no mo aboabo mo ho ano se mo transport wo mo de mo committee afo eboa nipa bia nkromi ensa so na mo de mo akohye o ayi ba ko a na mo transport wo mo nyina de o ma back because o mo koye no mo send sika befi a eboa o man Ghana ya sole ka asem ya na wo send cash wo de mekosi wa yi so ye botaye no ye ni hase bi go obi ani ase menya blogger mesere mo I am not a blogger. I beg, please. Menya blogger. I am a servant of Ghana. Yeah, but some of my Ghana. Menya blogger. To send me Kwakume Zion Felix. And this is Ubia was in one TV. Ubia no be TV. We are no be TV. This is fire from above empire. In this empire, we stand against every negative move. Our Ghana. We will never allow our kings and queens, you know. Have you ever asked yourself, say, in the same motons as in the Dutch, you been a baby didi. Dutch, your man being a baby atna. A profound way, a chili no mujai, one flat see. Nay, see daintia. Na aja sasika kraka. A profound way, chili. And to me no say if you be near bridge me say me will be single ne esi ho e we he
kwa America kɔhwɛ if you nipa tim nyinaa no a 40-story building 40 to be a 70 and a nipa titimu Germany way dey say German for mo musu America for nti afi na Germany omo di America echi kakrakra nti yentumi fa hanka asem kokosho America hin for na building here Africans ni ebesi say omo kogu won omo ko building here omo building America nti na say na kade amani age won say we say nanado say all Africans the diaspora must amere fie mo metena fie because mo fie ne hefa mo fie ene Ghana mo fie ne Africa and year of return na ye de baye no nke ba beboa say it's a political influence nti ebinim pese o mo dane idea no America for mo mra fie tuntum for ye ne mo widie nyina ye pe ye ne mo widie nyina ye the same come back home come and build your home and my mom tena for my so and for my ho din nyina enye adwuma mo no it must end here. We must end it right now. Miniamo, yani abre o. Munko hwe kumase. Nyame ya adom na mekofia. Mebo mmode na makọ. Na no mesi medikan ye ho video di ato dada. Ekwan ya yagu ato honom no. Mesi wo matwa baabi ye ho adwuma. Chickness egu fom no. Efiri me nase koka mekotodwe. Maybe menam ho na baaye mekwa mebo mmode na makọkire mo Ghana mo ye kwan a na mo de chippings na agu so mo ye kwan a acha ye 3 months ni hian say articulator ba ko be fa so eno ano no finish aden enti are you not tired mo mere ya me de ma bere o saa ne won krofo bibire mo so wa akwantu mo ma bere ya bere mpanyifo no ya bere o man mpanyifo no na rehu se me say wo mo no wu akọ ebi di se me krom beche me hine sei se woni ma America kire papa no wadi 80 years plus me krom hine wadi 80 years plus o ba be wu obewu akọ 80 years o ba be wu akọ and would do minor bro and watching the men nyina kogu UK na na fosu ji abo atwe the men nyina kogu UK o wo yire ware yire no foforo asen aka ho akokora nte saa no enti ade we ya wo ye nyina no wo se oman no wawu akọ enti se ye de oman ne foforo ba besi so a obeba no na bibidie bia na akonya no se enye se nipa na bedi o ebebo oman no ho bra ejapade bia na oman no ho bebo oman no ho bra na mebisa se senka wo na wakoto asase am ya age asase na ton ama obi emfie nwotwe ni you are still fighting se wo benya wasase 80 million onye wadwen say wo beje ho nsi ho bia wo si yemfa wo sika ma wo so ene so akokam wa nka oba so a nka wo ni obi atem na abetana nananom ne sre momma mode na memfa me sika ma me de mo besi ya na full expose enura na me say evangelist akwesi awia eho na mbo hu sese nipa ye wonsem eho me say ennepa na mbo hu sese nipa ye wonsem haji afosia haji afozia afi no aba so bet why late papa akwesi jumo so ono so ba so bet me pa che time na so se mo behwe a me wodwuma die kakra o ha me time aso o se me kira de sisi a nti mesere mo ma me nya adwuma nyame ya adom na me ya adwuma wia mesi aba mo chen full expose na mo share video man nko ka syndication sa say ne boy ya ene soft boy no ye sofo kwan of asu hia no gogo no ho o my channel kra no answer na obekoso no na boy ni na join channel no righteous na join o my channel na first na e WhatsApp nko a o na o ye adwuma fa ho until say boy no join channel no omo ye yi sa na again ye na join say syndicate we oye Sandra nana mwakoa oye na adwen say opese oba platform no so esan say righteous nim nipa we enti no say there be na we have the phone yi lock free so na wa de wo ho ukọ ho no ma na ode ne ho ko hyehyẹ o my channel panyin pa no ena panyin pa no connect na wonamu na akonya wasa ko ye adwuma ye say ukoye un say wahune wakọ o my channel na wasen adwane afiri ho we ye cause trouble enti wonye nipa bia ese wotena se kra se wo ye program ono oba blogging mu da ben mo beso no so blogging a wo ye no kra no nye ne papa
Mom yenye adwuma ye. Ghana bloggers agye se nofo ene emaja pade eto nofo emaja pade ho blogging no moye. No akwahye maami enu nofo ntem. Yese wo nofo yesuso pa o. Wo se ayo me nofo de edewo. We nyina bebo o man Ghana. Abrahimfo politicians pastors asefo omo from ho asofo asefo omo from ho asofo say ye man na mo ntumi mi ensole nyina masa meja mo ha meba mo nchen full expose meba meda mo ase bebere.